majlisa baharuun kaltee Sheikh Sadiq asitti seenee sudeemnaa inni immoo akkuma lafaan ka'u takbiiraa keessanii isinitti ilaalee imaammaan keessan akka hoowwees ilaalee lafaa ka'u ta'a. Allahu Akbar! Takbiir! Yaa barattoota diin rabbii gabaadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا التعلم والتعليم، ثم صلاة الله وسلام الله على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. وبريتي يا الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وحمد لله ربي هينا غلطهم بنا ربي هينا غلطهم بنا بودا نما سببا إساني تيمبا كهانا وليكا بمني شيخا خير بودا شيخنا الفاضل شيخ عالم بودا asababa isaatiin nuti bakka kana dhufnee isinillee yaamicha isaanii awwaattanii dhuftan isaan galatoonfannaa sheekha nuuri rabbi maarees amiin eega sheekha galatoonfannee booda nama sagantaa bireettuu tanaa nu qopheessee bakka kanatti nu waam amiirran keenyaa fi qoreen keenya hundaa'u galatoomaa jennaanii eega isaan galatoonfannee booda isinis yaamicha aalima keenya yaamicha sheekha keenya waattanii asitti nu argamu keessanii hedduu galatoomaa isin jenna. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala quraana keessatti yogguu haasa'u yaa ayyuhalladiina aamanuu istajiibuu lillaahi wa lirrasuuli izaa da'aakum limaa yuhyiikum. Yaa isaanowwan keessaa gubbaanatti amantan kadhiyaatii fi kadhadhaa rabbii fi ergamaa kiyyaaf awwaadhaadhaa rabbii subhaanahu wa ta'aala. Yookaanii fi isaan gara waaqanii teessanii isin jiraachisu isin yaaman rabbii fi ergaa rabbiitiif awwaadhaaniidha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala. Kanaaf isinirraa yaamicha sheekha keenya hayyamtanii qeebaltanii guyyaa irraa kana yaa rabbii nu geeyyattanii guyyaa irraa kanaa kana eeggattanii dhumuu keessanii guyyaa irraa kanaatti isin geeyuudhaaf alhamdulillaahi rabbil aalamiin. +2517. Waan isinii godhatti yoo ni galatoonfatan isinii diinittiidha. Waan isinii hallatti yoo galatoonfachuu baattan azaabni biyya baadiyya rabbii subhaanahu wa ta'aala. Kanaaf isin rabbii har'aan tanaa carraa barnoota isinii mijeessee haawwan keenya shamarran keenya barachuu isinii mijeessee madda haraajii isin godhasiisuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiinidha. Makalatti rabbi galatoonfachuu kana heddumeessuu gaariidha jennaan adurree nagiyyattee daangaa tokko ayata quraanaa lain shakartum la'aziidannakum fayyuusan ani ayata kanaa akka inni dhugaa ta'een argee jettee jaala turre akka hiikannaan qaaddattii gaafatan jaartiin isaa magaalaa jettee foofitee fiiga foon yookaanii bibittee mana galchitu inni soomanaan oole soomana yookaanii fi oolu asumatti magriba salaate jee waa inni magriba hidhatu jaartiin bittee foon isaanatti kayensee kaadha gootee fuula isaa dura geessee ilaaludha. Yookaan dura geessee adurreen yookaan uffata fiigaa dhuftee irraa falattee isumaa salaattee qaltee itti seentiyya. Yookaan itti seentu qaalliti yookaan bismillah ismaa'ilee haadhaa eegalu deemuu itti dhuftee بس بسم الله الرحمن الرحيم بس بسم الله
Kita kalau itu lagi mujizat, minta alhamdulillah itu tuh mujizat yang kau. Kita ini itu mujizat. Kita kalau itu lagi mujizat jadi salah satu tadi ini dia karena jiwa kalau itu tiga je, boleh sambil Allah je betul tuan terde, mujizat jalan. ऐसे मोटिवेशन करना किसी और कारण होते हैं जरूर अगर ये जो रेगुल सारा का चरण गिरला इसे अनावृत्ति और मतरती जिसकी नाम में लेते हैं अगर ये निकासी का मानता क्या तो जन्नत हादिसा अगर उसके का तो मानती अब्बास के जन्नत पर अब्बास का समय अल्लाह जिसकी वजह से चल गई ये चीज़ Mereka asli tiga ketika bertemu mata dengan apa ini sila sangat terasa jumpa kalau pun tidak cuati oh dia lebih ini karena Rabbi kalau berfirman alhamdulillah itu Rabbi itu berdoa harap Rabbi senyap terus amin ya minta amin harap kalau berberetani kalian tidak kata ini kata amin Rabbi dino Sema betul minta. Sema betul. Allahu Akbar. Sema di atas ini. Yori sema di atas. Allahu Akbar. Sema di atas kiri wale. Amin. Di sini saudara kita Khadijah warna Fatimah di sini atas. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Rabbi subhanahu wa ta'ala Quran rezeki ولقد كرمنا بني آدم جاء إما نما خلقي رازقنا من كبدين قدسي رب سبحانه وتعالى إما نما خلقهم ربي كبدين خبجا ربي نقرر إما نما ونتعزوه ونزقلوا حاكم إما نما جرودا وني أركا نما غوري يادوس حاكم إما نما جرودا إما نما أكبر بديادوه وقال ni awalama kabaja rabbi itwala rata kaya ilman ma anta bajarata yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat rabbi subhanahu wa ta'ala ilman ma khali kabajarata warre sadaka sali wal gure ummatat amale rabbi subhanahu wa ta'ala wa nakamreti ummatat amale khasadaka bukutoriyan warabbikum sakabani rabbi subhanahu wa ta'ala isini sana dekun sa argatani jirtani rabbi isin ko de binar jirta rabbil alamin ka alhamdulillah rabbil alamin tanam samaran kenya awam kenya era ka argatana ittibayyan tani katel barat juzina rabbal baitisa mata arajida warna gattani rabbi subhanahu Allahumma amin. Amin. Samaran Islam ada warna nama dua zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Umar bin Khattab bijarin se dene bijato adela osa bijarin se dene Umar bin Khattab dakto ko radhiyallahu ta'ala anhu sagale interatak ka agela anwa sagale interatak ka hadil moranget tergela interaksi binasa terjadian ya interaksi ya anak karena kurbanna harus cuma tu bisa ditinulaki saya pun lagi dalam mata Allah Taala yang karena minta terangkan jadi interaksi juga ada sini ya ada dia beramiri meminta dan meminta Umar bin Khattab bisa ni biana walina kami guru-guru roti jirai itu juga. Yang karena hati cara tiap-tiap yang dari yang berbuat taburanku, hai bisa dan biana walina itu juga. Yang karena kita dalam ketiga, ya hati ya, yang berbuat taburanku ajes, harap guru jarana itu juga. Rabbi kumarsan warkami dia kerti tina kaya tiangwa. Yang mana yang tadi dikerti dikerti itu hati ramse Umar bin Khattab minta terlalu di hanya isi iman Abdullah
hanga isi rabbi sodaachulaale hanga isi islaaminaa isi deebisitulaale midhaan kana gurbaa biyyaaf kennuu qaba jee ilma isaa Aasim dhaqee yaa Aasim midhaan kana akkanaa takka bakka kana akkanaa jirti deebii midhaan sadaqatu isheen jedhuma yookaan kana Aasim deemee akka midhaan san namni biraa isii qaalimatee jiru gaafatee lakkiyaan qaalimaa namaatti miti jennaan midhaan sanii haa godhatee fuudhee isaan lamaan jidduudha intala takkaa dhalatee Ummu Aasim tajaamtu intalti isaan Abdallah ibn Marwan Abdallah ibn Abdul Aziz heerumtee Abdallah ibn Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Khalifatul Khamisa akkasitti dhalee jaantu Allahu Akbar Allahu Akbar Yechi gabbatu rabbi zinaadan Amin Amin da Amin intalti rabbi sodaatu ta'imaana qabdu kabajaa qabdu rabbi illee kabajaa isii godheefi yechi gabbatu isii taasisu akkasitti rabbi zinaadan Amin Allahumma Amin 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 يتكبر إسلام كاملا إلى ربي إسلام عليكم ربي ولي إسلام ديمو اللهم آمين شهر الميزة على النبي شهر الميزة على النبي رأسكم من دام سبباساتي على الدليل شهر الميزة على اللهم آمين 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 وأيضا ربي واقع ونوم baik Rabbi wa akhiru amin insyaallah antu biya wa garati wa billahi taufiq assalamu alaikum